Kinong ilam kanong po Sports and Cultural Association kila pentip basyan kinsa sedang ikawi gelempung ilakay basketball kabala tip kuma Christmas Cup Basketball Tournament arjar puar kaban sedang nadu kespoterik hadu arputerik no opera mentau snem Hamadan Basketball sajar bat Hamadan Basketball ke School St. Paul. Kinong ilam ke NSCA yang kabala keren duba Matthew Makodo Working President haringkat kejingdon kiwi kinong kitkam ke Basketball Committee ulong bagathong bagajung temujong ketiga lempung kalong bensei madan ya kisap ki pongjong itu kisamla na riboy bagi badan ni kasap hakikam ilakay basketball. Haka tiga lempung ilakay onsya tangi kinhun ilakay bana riboy haka ba kila pentip ru bagatarik bakhadu ban penpoy ki form kanong shwa lani haka santarik no pra bakandon ru ka kusnam pisa shikinong job bagi form la banyo na office urang basnong kanong po proper. Tekendiat ru ngakwa bani tu ipi bana kaliang jongka NSA ke jingtu ke jongka ka bakhmat ru kalong ban promote ya ki young talents hapo Riboy district bat kumjuru na kaliang ke NSA hadin jongka ni ka tournament ngin persyang ban jet iki player ban mikmat na kaliang jongka nongpo ke ban long hakano kanu ka jiakon kala se kala ban long hapo Riboy district dan ewat sya haki wei pat ki jaka dan ki district te nakaliang kejongi te sesisir ngi kerpat ya ki klub bat ya ki tim bakin sngobha banwan sim benta akani ka tournament ya ki form nak benta kani ka tournament kila panyo na ka office jong urang pasnong jong ka nongpo iba Sylvester Minstong bat ka tarik ka bakhadu ban submit ya ki list jong ki player kan long hakasan tarik bunai Disember ajar arpuar tena kata-kadau ngi kerpat ya ki klub ki bakwa ban wanin simenta kadi ka tournament kin sngobha ban ya simkhia da ka bapin submit dot ya ka kerteng jong ki player ka registration form nama nakaliang jong ka NSA kaladon ka form ka ba lapun kre te bakin submit ro ya ki list ka jong ki haswa ka santarik te nakaliang jong aru kumu secretary jong ka basketball committee nakarpat ya borok ki tim bat ki klub bakin sungbaha ban simbata kanang bingin lebio ban jiet iki khna ki ban mi khmat na mata kan de nongpo ha kanu kanu ki banta jongka jongki district kamtam le Shillong na kiwi ki banta maka de basketball ham apo kini gesi ka kala ai jimunto sibun bai ki khna